Igin padangat ha Brigada News FM Tacloban han mga biktimahin aksidente din na kalabay nga Hunyo 3, 2025 ha sitio Pulak, Barangay San Isidro, Santa Fe, Leyte. Mahuman waray na daw hira aasikasuha han naka-aksidente ha ira. Ha eksklusibo nga interview ang Brigada News FM Tacloban kan Mila Fabi usaha upat nga biktima han mao nga aksidente nga waray na hira pagtagarahan ira mga ginkasarabutan nga mabulig ha ira mga panginanglanon labi na ha iya mga maintenance pagpa-check up ngan pag-ayos han naruban nira nga ira pakabuhi nga tindahan. Dugang pahan pamilya Fabi nga bayaran na lahirahin 50,000 pesos para hangatanan nga naging danyos. Samtang hapanig naman han ginrereklamo nga waray daw hiya magpasibaya samtang ang mga biktima inakat ospital tungod nga kada adlaw nagahatag iyahin tig 1,000 pesos ngan pagpalitin stainless nga ginamit han biktima. Dugang pahan ginrereklamo nga diri hiya magbabaya din 50,000 pesos tungod nga diri naman daw maabot in 50,000 ang naging danyos ngan iya ay dun nala ang tindahan ngan babayaran niya ang mga nadistruso nga paninda hasakto nga kantidad. Nakatalaan naman nga mag-atubang buwas ang magkaluyo nga panig ha barangay agod matuhay ang mga ginkasarabutan ngan habot nga hiton Brigada News FM. In the heart of changing lives, ako hi Brigada Carlos Sarino, han 93.5 Brigada News FM Tacloban, the Music and News Authority.